Projekeng ya Mangaung ya dibese tsa BRT ke hona e tla kena tshebetsong, mme mebila e mengata e so phethelwe ke pharela e kgolo ho bakganni. Mbalula o tshwetse ka mathe tiehiso ya projeke ena, mme o re mmuso o kentse diranta tse dibilione tse 2, empa Letona Mbalula o re ho entswe bobodu ho ja tjhelete ya setjhaba. O re bohle ba nkgang lefotha ba tla tobana le molao. Re ntsha tjhelete kwana e tjhelete e feta ka nqena le ka nqane ke javelin o monate wa iketsetso. Jwale mokete wa dikatsi o re tshwantse re o fedise ene ku fedisa hang hobane le pele ke tswa ka Mangaung o tlabe o so mathuwa mona o shebuwa hore leke ena ne ntse etsala mona le beng ba yona re ba be sebakeng sa bona. Minister o hetsa go itlhalosa gore ha ito go tlosa mmereko wa rona gore ka moso ska ranna batho. Masepala rona jwalo ka batho ba sa itekanelang ha o renkelle hlong ha o ratometse ho bua ka dintho tsena ho tloa mane qalehong ya teng ha di etsahala. Mbalula o re Freistata ena le dipalopalo tse hodimo tsa ditletlebo ka maemo a mabe a mebila. Wa ditsela tse ntjha le tjhelete re ntshang hore re tshwanetse re dule re hlokomela ditsela tsena. Mbalula o hlokomedisitse Mangaung hore ho tla ba le ditlamorao ebang projeke ena ya BRT e so phethelwe ka kgwedi ya Phupjane selemong sena. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.